Dobar dan. Evo nas na gradilištu, jednom od splitskih čuvenih gradilišta, na mjestu gdje se gradi kuća koju ne znamo niti podrijetlo, a niti namjenu. Hvala ti puno ovo što si mi sredio, znaš, ove papire. Nema problema, samo malo tiše, sve će to biti u redu. Pa nema to, prijatelju, znaš šta, ja se to moram zahvaliti. Molim te, samo slušaj, ako, evo, uzmi ti ovo za dicu, kupi neki Mercedes, kupi neki auto, nešto da imaju, ajde. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da smo angažirali nekoliko studenata preko student servisa kako bismo riješili problem bespravne gradnje u gradu Splitu. Evo, tu su ta dva studenta teologije. Ovo je Slivko, a ovo je Marko. Slivko, evo televizija došli vas pokazati da vidimo kako mi rješavamo našu bespravnu gradnju. Evo Marko, upoznaj se, televizija, HRT, to je naš Marko. Eto, oni smo riješili, mi smo angažirali tu dvojicu dječaka, kršnih momaka kako bi izvjesnim macolama rješavali problem bespravne gradnje. I naravno, konstituirali smo i moto, a on glasi: za divlju gradnju, divlje rušenje. Urg! Nije milicija, otvorite vrata samo. Dobar dan. Dobar dan. Vidim, gradite vi ovdje na veliko. Gradim kuću, a kuću ne. Da, kuću gradite, vidim ja da tu ima svega. A ja pošten, a država ne da. Pošteni, šta je ovo, papuče, jeli za ovaj? A papuče... Ne može se ući, mogu li ja povjerim malo? A možete. Dajte samo malo, maknite se da ja to vidim. A ljudi moji, zakona mene stano trače. Trosobni stan, momci. Trosobni, jel? Hoće odmah? Neće to moći tako, ovako ću vam reći odmah da mi skratimo. Ovdje je najnoviji nalog poglavarstva, 784 dozvole trebate ishoditi sa 785. od 21. veljače ove godine, odnosno prošle godine, 1965. Potrebno nabaviti dozvole koje vi pretpostavljam nemate. Ma ljudi, pogledajte. Nemate dozvole, gospodine, žao me, nemate. Pogledajte, dečki, izvolite, možete početi. Pa pogledajte, ljudi govore, ma kome prijavije da sam pijanica, propalica. Ma ja državu hranam, me država krade ovo, pogledajte ljudi. Pa je mi ovo stan. Pogledajte ovo država. Ajmo, dosta je priče. Gospodine, meni je žao, to je bespravna gradnja, mi imamo nalog za rušenje. Možete se obratiti Ustavnome sudu, Županijskom sudu, Trgovačkom sudu, odnosno vašem saborskom zastupniku na telefon 0800 na besplatni telefon 64 900. Mene optužuju da ovdje ima pravo da gradi, ovo je moje. Pogledajte ovdje. Grade kuće, imaju vikendice, kradu... Ajmo, ako se stane! Ne! Ajmo, ako se! Ljudi, upalo! Nema! Vidite ovo, to sam imao stan ovdje, oni mene optužuju da pije tamo, šta sam imao tamo, gazde tamo prodavaju, dižu te novca, ja nemam ništa, oni imaju. A pogledajte vi poglavarstvo, ko vas sad je? Žace, gospodo moja, idite dole pa tužite ljude, pogledajte ljudi. Dobar dan. Zubar, pretpostavljam. Da, kako to upade? Mi smo iz poglavarstva, mene je jako žao, ovdje vidim da ste izgradili bespravno jedan most. Mislim, za mostove vam je potrebna dozvola, sad ću vam reći, prema članku... To je pacijent, bolesnik, pa nemojte tako. Nama je žao, mi imamo nalog, izvolite, momci, rušite.